næsten samme tid. Først skal vi lige have gjort scenen klar. Vent med at pakke ud. Det går lidt sådan, hvad der kan. Det holder meget godt, den her. Han har altid troet på, ja, satte han sig et mål, så vil han nå det. Man kan næsten kun høre vokalen, altså stil. Og så kom han tilbage og sagde, det har jeg forresten ikke råd til. Er der nogen, der kan hjælpe? Og det var der. An awful lot of singers can't play and can't write, so he's got a big advantage because he understands songs. The thing I was very aware of was the fact that he was unafraid of his passion as an actor. Things that you thought you never had. For everything a price must be paid. It might take a while to really see the truth when everything that glitters starts to fade. You travel around the world and it all looks the same. You miss all that you've left behind. So don't close the door as you are leaving. Go and follow your dreams. I'll be here if you stumble and fall. When you find that life is never really as simple as it seems, I'll be here if you want me, just call. When you're running out of love, think about me sometimes in the silence of the night, when you question what you're doing with your life. There's too many doubts, and you can't erase the pain. There's a simple way to make it alright. Just remember I'm the one who will always love you. That's one thing that won't change with time. Don't close the door as you are leaving. Go and follow your dreams. I'll be here if you stumble and fall. When you find that life is never really as simple as it seems, I'll be here if you want me, just call. Jeg har valgt at blive entertainer. Naturligvis fordi jeg fandt ud af, at jeg kunne, og folk gad at lytte til mig, men også fordi jeg helt filosofisk har en forestilling om, at der er noget mening med det, jeg gør. Altså jeg tror på, at jeg har fået en gave, som hedder at kommunikere på en eller anden måde. Altså når jeg fortolker mine sangtekster, så føler jeg, at jeg giver mit koncertpublikum en eller anden lille indblik i en situation, de måske ikke selv har været i før. Det kan være, om så er det bare sådan noget banalt, som et eller andet aspekt af kærligheden, som de måske ikke selv har oplevet, gerne ville have oplevet, eller kan huske, de har oplevet. You may think that I am crazy, wasting my time waiting for you. But you see, you and I were meant to be. In time you'll realize that it's true. So close the door as you are leaving. Go and follow your dreams. I'll be here if you stumble and fall. When you find that life is never really as simple as it seems, I'll be here if
Men jeg vil bare helst ikke have, at mobilen ringer, mens vi... Hvad gør jeg engang? Jeg vil helst ikke have, at mobilen ringer, mens jeg sidder i den samtale. Så kan vi ikke bare hellere sige, at enten du eller Thomas henter mig, når de skal bruge mig på scenen? Jo. Fordi jeg ved ikke... Så render jeg lige op med en walkie. Ja, men så er det også... Og så kan du slukke den, når det er, ikke? Nå ja, okay. Ja, men det er mere fordi, men jeg bliver siddende på værelset indtil... Hej. Hej. Jeg bliver siddende på værelset, til jeg skal bruges på scenen. Nina? Hej. Nina, hun har flere funktioner. Hun er turmanager først og fremmest. Så har hun været sådan turadministrator og har sørget for at få en masse aftaler i stand. Og så er hun jo også, det er sådan professionelt, og så er hun rent privat, min forlovede. Så det er en spændende proces at kombinere de to ting, og det er faktisk gået rigtig, rigtig godt. Hvor er klokken? Den er 1 minut over halv. Der er 29 minutter endnu. Nina får lov til at bestemme alt det praktiske, det vil jeg ikke blande mig i. Det er klart, hvis der er nogle ting, som hun ved vil få indflydelse på det rent kreative, så spørger hun mig. Men ellers så får hun lov til at køre fuldstændig sit eget løb. Og det er faktisk det, der fungerer så godt, ikke? For det gør, at jeg kan koncentrere mig om de ting, jeg skal koncentrere mig om, og så ordner hun resten. Hvis alt går tjept, som jeg ikke ved, men hvis det nu går tjept, så skal du jo på klokken. Ja, eller Thomas. Jeg er kommet og står herude ved bordet, hvis der er en af jer, der vil hente ham. Hils. Thomas kommer ud med et backstage-kart til ham. Jeg spørger hende ofte til råd, så når vi har lavet de første par koncerter, så der sidder hun som regel i salen. Og der har hun så den anden kasket på, der er hun bare min forlovede, ikke? Hvor hun så sidder og siger, jeg synes det der, altså det er nogle helt personlige betragtninger, hun kommer med, som jeg så enten bruger eller ikke bruger. Så det er ikke sådan nogen instruktør eller noget, men jeg spørger hende til råds, det gør jeg. So wonderful with everything you do. You're all I ever wanted in a miracle, and I do believe that there's a reason to love. Hallo? Nej, Stig. Hej. Velkommen til, kom med. Det er så dejligt at se dig. Kom indenfor. Tak. Ja. Jeg tror nok, at han i starten var en meget genert dreng. Nej, ikke genert. Stig har aldrig været genert. Men han var... han vurderede den gruppe børn, han kom ind med. Han kom jo et andet sted fra. Det var så i Hvidovre, jeg startede, og da vi så kom til Kolding, da jeg var 11 år gammel, fandt jeg så en af byens danseskoler, og det blev så Børge Jensen Dans. Og der var ikke noget med at stå ud med arme og ben i starten, men jeg kan huske, at jeg alligevel bemærkede ham. Fordi han er sådan, der var noget specielt over Stig, allerede da han var dreng, for de der 25 år siden. Skal komme. Men det er jo trods alt noget senere, da du... Jeg kunne jo meget godt tænke mig, det billede, du tager af dig og Helle. Jeg har sådan noget besynderligt tøj på, jeg tror, mor har lavet til det. Jamen er det ikke det der beat-tøj, hvor vi har danset beat, hvor vi har frynser på? Jo. Sådan noget. Har du det billede? Ja, et eller andet sted har jeg. Det vil jeg meget gerne have. Vi er running shuffle billeder af dig, vi har godt prale af dig. De første mange år, jeg dansede med min søster, min lille søster.
Og da hun så blev for lille, eller rettere jeg blev for høj, eller ved ikke, men forskellen blev for stor i hvert fald, så gik jeg så over til andre partnere. Men jeg tror, de første 7 år af turneringsdans dansede jeg faktisk med min søster. Da lille søster stod uden partner, begyndte han, Stig, at danse med lille søster, til trods for, at han udsatte sig for de større kammeraters drillerier. Men der var nu altså ikke ret mange, der turde drille Stig. Så også der, han passede på lille søster og dansede med hende, og var en glimrende partner for ham. What did you think I would do at this moment when you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, and that you just don't love me no more. No more. What did you think I would say at this moment when I'm faced with the knowledge that you just don't love me? Did you think I would curse you or say things to hurt you? 'Cause you just don't love me no more. Did you think I would hate you or raise my hand to you? Now come on. En af de turneringer, jeg lavede, der fik jeg Preben Christensen fra linje 3 til at instruere det, og sådan være sparringpartner med idéer og brainstorming og sådan noget. Der fik vi mange sjove timer ud af. Og en af de ting, vi fandt på i fællesskab, det var, at jeg skulle prøve at synge sådan en sang, hvor jeg virkelig til sidst kammede helt over, og sådan gik ned på knæ, og så ideen var, at folk skulle sidde og tænke, okay, nu tror jeg, han er Tom Jones eller sådan noget, ikke? Og så selvfølgelig tage den i luften og vinde Prebens idé, så tage den, når man ligger ned på knæ der, og der er sådan en meget, meget lang og sådan nydende slutning, ikke? Og når folk så er lige ved at brække sig over det, så siger jeg ved godt, at det er lidt for meget det her, ikke? Men jeg er fuldstændig vild med den slutning, ikke? Og så er jeg ligesom sådan vendt på hovedet igen. Og det var en af Prebens små genistreger. Nu går jeg så ikke ned på knæ mere, når jeg synger den sang, men kun mentalt, ikke? Men det er stadigvæk den, jeg tænker på, at det er Prebens lille genistreger, og jeg elsker at synge den sang. If I could just hold you, if I could just hold you. Det kan godt være, det er lidt for meget, det her. Men jeg er fuldstændig vild med den slutning der. If I could just hold you again. Der skete det i gamle dage, vi lavede nogle amatørforestillinger i Slotsgården på Koldinghus. Og jeg fik samtidig lov til at lave dansene. Det synes jeg var vældig skægt. Og så naturligvis, så leverede jeg også danserne til det. Børge Jensen, vores danselærer, kom så ned og sagde, at de har brug for nogle folk til at danse wienervals. Han faldt jo altså også til med det samme. Og jeg ved godt, Stig betragter det som starten på sin karriere. Jeg tror, han har været startet senere han alligevel. Det var jo operetterepertoiret, lidt over i musical-genrerne også, men det passede jo lige præcis til Stig, ikke? Fordi altså, fylde den mand i kjoler og vidt og bede ham om at synge smørtenor, så er han jo lige med, ikke?
Som 20-årig spillede jeg, eller lige knap, jeg var lige fyldt 20, tror jeg, spillede jeg så Greve Danilo, ikke? I Den Glade Enke, som jo virkelig er en af de helt store bariton operettepartier, ikke? Og det er med den der ungdommens gå på mod, så tager man jo bare fat på rollen, som en hver anden rolle og spiller den. Det er først nu bagefter, når jeg kigger tilbage til, hold kæft, man. Hvordan kan man spille Greve Danilo som 20-årig, ikke? Han var da noget yngre dengang, alt andet lige. Markerede sig sådan som rimelig kompetent på scenen, den unge mand der gerne ville spille skuespil, og som havde stemmen, og som også havde den der fanden i voldskhed, der skal til for at komme ud over scenekanten, ud til publikum og spille godt sammen med kollegerne, hvad han bestemt gjorde. Men skal jeg finde på noget, der er usympatisk, så? Ja, så er det kedeligt, han bor i England. Når jeg ser tilbage på det, så virker det som et større spring, end det faktisk var. Jeg tror, det er hurtigt, det går. Det er klart, at jeg hjemmefra havde den her forestilling om, at London var sådan en by af glas og kron på en søjle, ikke? Hvor det var simpelthen bare umuligt at komme op. Ikke? Det var, men det er det jo ikke. Altså, man tager jo altså bare flyveren over og går ud og tager en taxa fra lufthavnen, og så er man i London. Ikke? Altså, der er ikke noget hokus pokus ved det. Altså, det er en stor by, og den har historie, og den er berømt, og det er London. Men altså, Kolding er også en fed by. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er så meget sygt. Alle mod alle? Each player play, nej, each player plays against two other players. Det er alle mod alle, ja. Jeg tror, jeg kunne falde til overalt. Det er, så længe jeg har, hvad skal man sige, jeg har roen og den her, altså den harmoniske kerne, at jeg ved, det her, jeg skal være lige nu, så tror jeg kunne falde til næsten hvor som helst. Starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. For eksempel den sang, som hedder Vincent, Starry Starry Night, som handler om, som er en hyldest, en kærlighedserklæring til maleren Vincent van Gogh, som Don McLean skrev. Da jeg begyndte det har altid været en af mine yndlingssange, og da jeg begyndte at researche den for at skulle lave den på plade, gik jeg altså fuldstændig, jeg kammede helt over og begyndte at læse alt, hvad jeg kunne få fingrene i om Vincent van Gogh, ikke? Og så alle hans malerier. Og så er det pludselig enormt spændende at stå og synge en sang, hvor man føler, at man kender materialet så godt. Og som jeg siger, altså, hvis ikke Don McLean havde skrevet den sang, så ville jeg ønske, at jeg havde skrevet den, for den skulle bare skrives. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. They'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze,
reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber gray, weathered faces lined with pain, are soothed beneath the artist's loving hand. And now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life, as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. And now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Each year we see approximately 700 or 750 people, some from abroad and some from, obviously, from the UK. And from that group of about 750 people, we choose then a shorter list of between 90 and 100. Det er jo heldigt, nu går det, så kan vi gå ind. Det her er room 147, 147. Det var her, vi sad og ventede på resultaterne efter den weekend workshop, vi havde været på, hvor vi havde 93 tilbage, og de skulle udvælge de 25, som skulle have tilbudt en plads.
Og det var så derinde meget af det foregik, og det var derinde, vi sad og ventede i 6,5 timer. De sagde, at man kunne enten vente, hvis man ville have svar med det samme, altså samme dag den søndag, eller også så, man var færdig sådan søndag først på eftermiddagen, og så kom det til først med svaret kl. 8, ikke, efter det jeg sidder på tæret. Ikke? Så man kunne enten vente her, eller også så kunne man tage hjem og så blive ringet op, ikke? Men man skal jo have det andet, ikke? Så vi sad og ventede, og det er nok de længste 6,5 timer, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Og det var herinde, vi sad og ventede, så simpelthen vi kan få lov til at gå derind. From that smaller group, we then choose the final number that will be taken into the school the following September. And that is usually about 24 people. Der er ikke noget specielt i rummet, men minderne er specielle nok. I remember very clearly that we were very immediately struck by Stig's presence in the space. A lot of younger actors, when they come to audition, may have a great instinct and talent and so on, but they may be more afraid than others to possess the space when they enter it. And the thing I remember was that Stig wasn't at all afraid of the space and took control of it in a very strong way. My liege, I did deny no prisoners, but I remember when the fight was done, when I was dry with rage and extreme toil, breathless and faint, leaning upon my sword, came there a certain lord, neat and trimly dressed. Se, det var min audition speech. Det Shakespeare-stykke, ikke hele det, men en del af det Shakespeare-stykke, jeg lavede som en optagelsesprøve her. Og det var herinde, vi sad og ventede i 6,5 timer på resultatet. Og det var ret nervepirrende. Så når vi stod i klaver, så vi prøvede sådan at holde os ved godt mod ved at sidde og spille lidt og gå ned og købe kaffe i tide og utide. Stjernehimlen har slået alt i tur. Jeg er helt alene med mig selv. Natten virker mørkere nu, hvor vi lige har sagt farvel. After we finish the auditions, before we actually make the announcement of who we've chosen, there is very often an extremely long debate. Og så der klokken lidt i 8 kom de så ind og sagde, at vi var delt op i 3 grupper. And we have a very protracted system of voting. There are at least 12 of us who are involved in the selection process. Og så fik vi at vide, at dem på den liste skulle gå ind til det rum. Well, then immediately we have the task of explaining to people whether they've going to be offered a place or not. Which is always very difficult, of course. Og så kom de så ind til sidst, langt om længe, og sagde, og begyndte med sådan en lang udredning om det, så sig det nu bare, ikke? Hvor de så sagde, at ja, de har været meget glade for det arbejde, vi havde lavet hele weekenden, og man sagde, når nu kommer den, så siger de bare, at vi reserverne. Okay. Og så sagde de, vi synes, det har været inspirerende, og så skal vi sige det. Og så sagde de, og derfor vil hele personalet være glad for at kunne byde jer velkommen til Guildhall i september. Og så lød der simpelthen bare et ramaskrig for mig. Så alle, der var folk tude og lige før de besvimede. Så det er efter så lang en weekend, hvor man var fuldstændig opsat, og altså når man pludselig kom så tæt på, ikke? Det var en utrolig oplevelse. Altså folk sådan helt efterkrigsagtigt, folk knuste hinanden, selvom de aldrig havde talt sammen og sådan noget.
change can come on tiptoe. Love is where it starts. It resides, often hides, deep within our hearts. And just as pebbles make a mountain, raindrops make a sea. One day at a time, change begins with you and me. Ordinary miracles happen all around, just by giving and receiving comes belonging and believing. Every sun that rises never rose before. Each new day leads the way through a different door. And we can all be quiet heroes, living quiet days, walking through the world, changing it in quiet ways. Ordinary miracles, like candles in the dark. Each and every one of us lights a spark. And the walls can tumble, and the mountains can move, the wind and the tide can turn. Ordinary miracles, one for every star. No lightning bolt or clap of thunder, only joy and quiet wonder. Endless possibilities right before our eyes. See the way a miracle multiplies. Hope can last eternally, just plant it and it grows. Love is all that's necessary, love in its extraordinary way. Makes ordinary miracles every blessed Ja, det er jo sådan, at man skulle stille en bankgaranti på 10.000 pund for at kunne modtage den plads på skole, man har fået tilbudt, fordi det er for udlændinge, fordi det er en betalingsskole, og de ville være sikre på, at man ikke... det er ikke noget, man arbejder ved siden af, men de ville ikke have, at det var nødvendigt at arbejde ved siden af. Så derfor ville de have, at man stillede en bankgaranti på skolepengene, som er omkring 10.000 pund for de 3 år. Og så kom han tilbage og sagde, det har jeg forresten ikke råd til. Er der nogen, der kan hjælpe? Og det var der, fordi i 1981 blev Kolding årets by i Jyllandspostens konkurrence. Og der fik vi så en flise, ligesom alle andre gør, og vi var så nogle dengang yngre mennesker, der sagde, det skal vi have noget fest ud af det her. Ikke? Så vi dannede noget, der hedder Kolding Flisepudserlaug. Det er en herlig institution, som jeg er lidt misundelig på, at jeg ikke er medlem af, men de gør en masse godt. Og det er svært at gennemskue sådan, men jeg tror mest, det er sådan, hvor de sidder og holder nogle møder og nogle frokoster og sidder og finder ud af, hvordan kan vi hjælpe Kolding hister her. Og det er så ikke kun et spørgsmål om at pudse flisen, det er også et spørgsmål om, at vi laver nogle arrangementer. Vi betaler kontingent, men vi laver også nogle arrangementer. Og de penge, vi så kan samle sammen på den måde, vil vi meget gerne bruge til at understøtte et eller andet godt i Kolding. Og noget af det bedste, de har gjort, det synes jeg altid, at de gjorde det finansielt muligt for Stig at følge sin drøm i London. Det var så også lidt spændende, at han kunne fortælle, at han i givet fald blev den første dansker, der blev optaget på Guildhall. Og det hjalp jo selvfølgelig også lidt, ikke? Fordi så var der
lidt at bygge videre på. Og så indkaldte de mig til et møde, hvor de sagde til mig, at de var glade for, at den første dansker, der var kommet ind på Guildhall skuespillerskolen, var fra Kolding. Så derfor ville de gerne garantere mig skolepengene og give mig et dokument på, at de hermed stod inden for de 10.000 pund. Så det sker altså kun i provinsen. Der kommer nok det danske ind, at vi siger, ja, vi er 5 millioner af verdens bedste mænd og koner, som Benny Andersen siger, ikke? Men vi ved jo også godt, at vi ikke er flere. Og derfor er der en vis tilfredsstillelse og en vis stolthed, vil jeg sige. Nu er det en af vores ovenikøbet af bysbørnene, som så er blevet optaget i en rimelig hård konkurrence. Det er ikke et sted, man bare går hen og siger, jeg vil gerne lige meldes ind. Det er noget med at kvalificere sig. Og kan man det, så har man talent, så har man muligheder. Og det gør godt, også herhjemme. Ej, jeg kan altså slet ikke se, når du ikke sidder foran mit. Du er grim. Så det er også vigtigt, at man får selvtillid før en forestilling, ikke? Og der er simpelthen noget af det, man har allermest brug for at vide, når man går på scenen, ikke? Og skal stå foran et par tusind mennesker. Det er, at man ser rasende godt ud, ikke? Så det viser ligesom, hvor godt vi kender hinanden, at den ene af dem siger, du er grim. Og det kører ikke lige for mig. Du skal over på en spejl? Ja, tak. Det er faktisk siden, hvad har det været, juni? Juni 96. Juni 96, ja. Og til nu, ikke? Der har vi faktisk været sammen næsten 24 timer i døgnet, ikke? Fordi der var Nina med ude på Asian-turnéen. På Asian-turnéen med Les Misérables, ja. I 5 måneder, og så har vi været på turné i England og så rundt her i Danmark. Altså, så faktisk siden dengang har vi både arbejdet og levet sammen i sådan i skønsamtræk. Det er faktisk utroligt, at vi ikke slider mere på hinanden, end vi gør. Men vi har også prøvet at analysere, hvad det er, der gør det. Selvfølgelig er der er jo ikke den store hemmelighed i det. Det er bare, fordi jeg er så en omgængelig person. Lola likes a man in the palm of her hand. That's the way she's got it planned. Lola and James ain't ashamed when he's running his game, long as he's not to blame. Go James. As the world is going through its changes, you better keep your eyes open wide. 'Cause in the middle of all this strangeness, I guess I was saying, Mama lied, 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 Mama lied. Now my mama don't mind when I need to unwind. It's the sign of the time for good times. And if I choose to get loose, I don't need to get used. I'm telling the truth, no lies. Maybe you don't like what's going on around you as the world goes sliding by. I can hear that someone has told you, and you're wondering why Mama lied, 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 Mama lied. As a little boy, you were overjoyed with everything your mama told you. Now at 35, you start to realize life ain't the fairy tales your mama told you. Yeah. Hey. I remember this big baby boy is what he looked like then, coming on and opening his mouth and letting out the most extraordinary sound I'd ever heard from anybody that young. And I remember I got very excited immediately and thought we've got to get him in the show. My trouble is I tend to make everything big, so I'm perfect for you because some stuff I write is hard to sing, but this guy can sing anything. He's somebody who can be extremely powerful. He has a fantastic physique and can be very, very strong.
but he has a tremendous gentleness and vulnerability. Altså jeg lærte, at jeg ikke havde lært det hele. Londons store musicalscener. Stig Rossen tog springet, der lærte ham mere om både manden og musikken. Kan du høre det hele? Ja. Er du tilfreds med... Ja. Det lyder fantastisk. Okay. Thomas, hvor længe har vi kørt pause nu? 25. Ja, så skal vi i gang. Ja. Og det nu? Ja. Så gør vi bare det. Så går vi ind og leger. Ja. He's somebody who can be extremely powerful. He has a fantastic physique and can be very strong. But he has a tremendous gentleness and vulnerability, and he's not afraid of that in his work. My trouble is I tend to make everything big, so I'm perfect for you because some stuff I write is hard to sing, but this guy can sing anything. Han er en ja, vi er nede. Værsgo. 26 kører. Skal vi? I remember this big baby boy is what he looked like then, coming on and opening his mouth and letting out the most extraordinary sound I'd ever heard from anybody that young. And I remember I got very excited to meet him and thought we've got to get him in the show. And we very luckily we did. Velkommen tilbage. Looking back on when I was a little nappy-headed boy, then my only worry was for Christmas what would be my toy. Even though we sometimes would not get a thing, we were happy with the joy the day would bring. Sneaking out the back door to hang out with those hoodlum friends of mine. Yeah, read it at the back door. Boy, I thought I told you not to go outside. Oh, good, yeah. Trying your best to bring the water to your eyes, hoping it might stop from whooping your behind. I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? 'Cause I love them so. Brother says he's telling about you playing doctor with that girl. Just don't tell him I'll give you anything you want in this whole wide world. Yeah. Mama gives you money for Sunday school. You trade yours for candy after church through. Smoking cigarettes and writing something nasty on the wall. You nasty boy. Teacher sends you to the principal's office down the hall. You grow up and learn that kind of thing ain't right. But while you were doing that, troubled outside. Wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those days could
ambitioner og talent går selvfølgelig måske hånd i hånd, men ambitionerne er meget vigtige her. Fordi hvis du har et mål, hvis du er indstillet på og opsat på at sætte dig et mål og så nå det, eller i hvert fald nå så langt som muligt mod det mål, som du kan. Ikke? Så det, jeg tror, i den forbindelse er ambitionerne meget vigtigere end talent. Og ambitionerne, dem har jeg haft, det er rigtigt. Stig er meget opmærksom på, at det er en gave, han har fået, at han selv skal yde noget for at benytte sig af den gave. At han er meget ydmyg over for opgaven, han er ydmyg over for publikum, men samtidig er han altså heldigvis den samme gamle, lidt frække fanden i voldske Stig. Hvis jeg skal nævne noget, der måske har besværligt gjort det for Stig, så er det det, at Stig aldrig har lagt skjul på, hvad han ville. Og måske nogen har opfattet Stig som værende sådan lidt, her kommer jeg. Men det har været på sin plads, og jeg tror simpelthen, det er nødvendigt for at nå det, Stig har noget. Ambitionerne er brændstoffet, men det er jo ikke, ambitionerne er ikke målet i sig selv. Altså man skal hele tiden passe på, at det er fint at sætte sig mål, og det er fint at stræbe efter noget. Men hvis måden man kommer til målet på er skyklapper og albuer, og så er det bare frem mod målet, så tror jeg ikke, at tilfredsstillelsen ved at nå målet er særlig stor. Who needs a dream? Who needs ambition? Who'd be the fool in my position? Once I had dreams, now they're obsessions. Hopes became needs, lovers' possessions. Where I Want to Be er fra Chess, musicalen Chess. Og det er jo sådan jeg så forestillingen Chess i London i 76, hvor min svenske ven Tommy Körberg spillede russeren, og det her, det var et af de første numre, han sang, hvor han sad i sin hotelværelse og tænkte, hvad er grunden til det her? Hvorfor er mine ambitioner så mine brændende ambitioner, hvor fører de mig hen? Ikke? Where will I be? Back where I started. Now don't get me wrong, I'm not complaining. Times have been good, fast and entertaining. But what's the point if I'm concealing not only love, all other feeling? Now I'm where I wanna be and who I wanna be and doing what I always said I would, and yet I feel I haven't won at all. I'm running for my life and never looking back in case there's someone right behind to shoot me down and say he always knew I'd fall. When this crazy wheel slows down, where will I be? Back where I started. Hvis I kan være helt stille, så får I simpelthen bare en
smagsprøve, der er vildt noget. Det her, det er vores allervigtigste rum. Det er det store teater, hvor vi opfører stykker i skolens 3. år. Og det er simpelthen mekka for os, altså som skuespillere, efter 2 års undervisning, intens undervisning, får lov til at komme herind. Og de er i gang med en prøve derinde nu, og jeg tror ikke, vi har fået lov, men nu gør vi det. Vi går lige ind og kigger, smugkigger lidt, hvad det er i gang med derinde. Efter at have fået lov til at overvære det helligste hellige teater nede, sådan en smugkigge, så vil vi nu gå ind på der, hvor det hele sker, sådan, hvor det ikke her er blod, sved og tårer. Det her hele arbejdet foregår. Det er skuespillergangen med vores ildelugtende omklædningsrum og lokalerne, hvor vi har alle vores timer. Altså det her, det er der virkelig mange minder fra, fordi det var her, man altid ventede før timen op i klasselokalerne. Man kan se, hvor mange frustrerede spark den dør har fået. Det er de her 2 store lokaler, som vi faktisk bruger mest. Kontorerne ligger også hernede omkring. The thing I was very aware of was the fact that he was unafraid of his passion as an actor and unafraid of using that and expressing that through the character. Altså jeg lærte, at jeg ikke havde lært det hele. Det troede jeg virkelig, da jeg tog fra Danmark, og jeg spillede amatørteater i rigtig mange år, på det tidspunkt i 87. Der troede jeg faktisk kun, at jeg skulle over for, at man er sådan lidt høj i hatten, når man er midt i 20'erne. Altså, der havde jeg faktisk på fornemmelsen, at jeg bare skulle over for at få de muligheder, det kunne give mig forbindelser og få en agent og komme i gang med showcasen og lave de der teaterstykker, som vi lige så et glimt af i teateret. Ikke? Det var det, jeg skulle over for. Undervisningen som sådan troede jeg egentlig ikke, jeg skulle. Men der må jeg indrømme, at der lærte jeg ret hurtigt, at der var en masse ting, jeg godt kunne lære endnu. He's somebody who can be extremely powerful. He has a fantastic physique and can be very strong. But he has a tremendous gentleness and vulnerability, and he's not afraid of that in his work. Det er klart, at der er en masse teknikker med hensyn til, hvordan man kommer ind i en rolle, altså hvordan man finder ind til hvordan man behandler en tekst, og som jeg bruger dagligt i mit arbejde i dag, altså også som sanger. I think it's wonderful to find phenomenal singers who can act sensationally as well. In the same way, it's glorious to find somebody with an acting instinct who happens to have a wonderful voice. And if they can connect these 2 things, then what can happen in a theatre, I think, is tremendously exciting. Det her er et af de steder, hvor man næsten altid hører musik eller sang, fordi akustikken herude på trappen er simpelthen så fantastisk. At det næsten uanset, når du kommer herud, så er der en eller anden, der står og synger eller spiller. Det er meget hyggeligt, ikke? No
possess. Conquer my country's heart. They rise to fame. She is eternal, long before nations' lines were drawn. When no flags flew, when no army stood, my land was born. And you ask me why I love her, through wars, death and despair. Der har været en periode i mit liv, hvor der er sket sådan nogle ting, som har smittet af på min karriere, på min optræden. Ikke? Det har ikke været sceneskræk, men det har måske været en manglende koncentration, som jeg ikke havde det godt med. Altså, jeg har det bedst med, når jeg er rolig og føler, at jeg har overskud. Ikke? Det er altid nemmest at give overskuddet. Ja. Hambro. Jeg ved ikke, om det er dig eller Bo, men der er en spot her, som er meget kraftig. Kan vi sænke den bare 20%, eller prøve bare at vinke den en anelse anderledes? Det er hvidt lys, og det er lige i øjnene på Camilla. Den der, ja. Er det okay for jer, det der? Stig, han er flink mand, som er meget professionel, og som er meget... han er meget rolig hele tiden. Det er det, jeg kan brænde med heller hen. Nej, så er det godt med. Ellers putter vi ham ind. Det er jo ikke arbejde, der som sådan giver mig den rolige kerne. Arbejdet er et udtryk for den, vil jeg hellere sige. Den rolige kerne, det er livsfilosofi. Det er alle de tanker, jeg har tænkt, alt det, jeg tror på. Det er sådan nogle fede ture, ikke lavet op fra. Ja, helt. Wow. Og så jeg lige, jeg skulle møde, så det er et meget godt arbejdsværktøj også. Altså i store træk, så er det at leve i nuet og tro på kærligheden. Og tro på det bedste i menneskets natur. Og, hvad skal man sige, lægge ansvaret for arbejdsindsatsen hos sig selv, men æren for resultatet et andet sted. En af de ting, jeg så kan gøre selv for at holde mig i den der balance, som jeg synes, det kræver at stå over for et stort betalende publikum, altså for at have det overskud. Det er jo så, at jeg prøver at omgive mig med nogle mennesker, som jeg for det første svinger med, også uden for scenen. Og det vil være som mine musikere og mit crew, altså mine folk, der arbejder bag scenen også. Lysfolk, lydfolk, bandboy. Alle de der er omkring 25 involveret i sådan en turné. Jamen det er skide godt. Det er også meget behageligt og... Jamen du kan jo godt lide det her. Jeg kan godt lide det der med... Som med så mange andre danske artister, så er det er en helt anden verden, fordi man kender artisten, man ved, hvad man arbejder for. Der er ikke noget startfuckeri, og du er ikke bare en brik i et spil. Man er et hold på godt og ondt. Altså jeg har altid valgt at hyre folk, som jeg sgu godt kan lide også, ikke? Og det tror jeg altså på en eller anden måde spiller af på den måde, vi har det sammen, og derfor også på en eller anden måde kommer vi på scenen. You know our love wasn't meant to be the kind of love that lasts forever. And I want you here with me from tonight until the end
Yes, I know that it's plain to see. We're so in love when we're together. Now I know that I need you here with me. From tonight until the end of time, you should know everywhere I go, you're always on my mind, in my heart, in my soul. You're the meaning in my life, you're the inspiration. You bring meaning to my life, you're the inspiration. I wanna have you near me, wanna have you near me. I remember him coming into audition at the Palace Theatre just behind me, and he was still at drama school. And I remember this big baby boy, is what he looked like then, coming on and opening his mouth and letting out the most extraordinary sound I'd ever heard from anybody that young. And I remember I got very excited immediately and thought we've got to get him in the show. And we very luckily we did. Jeg vidste godt, at da jeg sad og så det der med det originale cast, at det var den, jeg ville være med i. Jeg vidste, at det var Les Misérables. Det var simpelthen den historie, ville jeg være med til at fortælle. He was hired to play Brujon and to understudy the role of Valjean. And it became clear very quickly that he had the potential to play the role. I remember working with him on the first section of the role, on Valjean's soliloquy. It was a small call, it was just himself and myself and the stage manager in the corner. And I remember him coming to the middle section, which I don't know what the notes are, but they're very, very high. And I remember them soaring out of his throat like bolts of fire. And I remember turning to the stage manager who was on the revolve, and I remember the look that passed between us, which is that we think we've got the real thing. Valjean er en mand, som ifølge romanen, da vi møder ham, hvor han bliver løsladt fra fængsel, er han 46 år gammel. Og man ser ham så til helt op i en meget, meget moden alder, 70-80 år gammel. Because he was so young, the only way to actually present him at his best and to really show off his potential for the role was to actually give him a performance. I remember thinking that if we brought him into audition out of costume and without makeup and without wigs and beards, they'd have laughed us out of court, because they'd have thought, you're really suggesting that this kind of 19-year-old baby boy can play the role. So we gave him a show, and I remember them seeing the end of Act One and being convinced and believing also, as we did, that he had the potential to play it. Det har været noget, det jeg har lagt meget vægt på, for det, måske fordi jeg var så ung, da jeg spillede den første gang, at jeg vil virkelig have, at man skal se, at det er et livsforløb, at fra han er en forholdsvis ung mand, en mand i sin bedste alder. Man skal se ham, både make-up og kropsprogsmæssigt, se ham blive gammel. Ja. In the role of Valjean, what you want beyond a dynamically gifted actor and singer is somebody who's going to lead the company. He's got to be dad, if you like, in the building. And that's something that Stig was not able to do originally when he was first in the show in London. And I know you'll forgive me for saying that. And I think just playing that role was a big enough mountain to climb each night. But then one of the pleasures of him coming back to it was that he could really embrace the whole company. Not just as Valjean, but as Stig. And he looked after everybody. And that's one of the wonderful things that he does. He's a real leader. And if you've got a problem, you can go to him. I've been to him with my problems. God on high, hear my prayer in my need. You have always been there. He's He's a friend. Let him rest.
kender Jean Valjean enormt godt nu, men jeg tror også, at den filosofi, som ligger til grund for Valjean, har på en eller anden måde har jeg kunnet bruge i min egen hverdag også, altså mit eget liv. For en person som Stig er det mit bestemte indtryk, at der søger han efter nogle nye facetter, når han går på scenen. Og det er situationen, og det kan meget vel være publikums reaktion på en bestemt sekvens i Les Misérables eller andre forestillinger, der gør, at han pludselig får en anden vinkel på rollen, og så arbejder han med den. Og derfor må det være stærk personlighedsudviklende, også for Stig, at spille den så mange gange. Efter jeg så Les Misérables i 86, tænkte jeg med mig selv, jeg vil prøve på hver gang jeg møder fordomme, eller selv oplever, at jeg har fordomme, ved at prøve at tænke som Valjean. Altså det var bare fra efter at have set stykket en gang, tænkte jeg vil prøve at være lidt mere som Valjean. Jeg vil prøve at tilgive mine fjender og finde Gud og finde tilgivelse og kærlighed og håb. Og den fornemmelse af at lære af Valjeans visdom og filosofi er ikke blevet mindre af at spille den 1400 gange. Tværtimod. He's like the sun I might have known if God had granted me a son. The summers died one by one. How soon they fly on, and I am old and will be gone. Mentalt i topform, altså man skal virkelig have teknikken i orden for at kunne køre 8 shows om ugen. Men der er hver eneste show, er der den der vidunderlige forløsning, at når man kommer så langt som til epilogen, og når han så får lov, Valjean som gammel mand, til at sidde i den der stol og hvile i sig selv, have fred med sig selv og med verden, og have tilgivet sine fjender. Det er en ubeskrivelig fornemmelse stadigvæk i dag. Altså, jeg tror ikke, at jeg endnu har oplevet at spille den scene uden selv at komme til at få tårer i øjnene. I remember being so moved by the way he played the final scenes, the kind of autumnal scenes, and his death scene, which was always heartbreaking, was absolutely ripped your heart out entirely. Jeg har oplevet på nogle tidspunkter at sidde i epilogen og tænke, nu ved jeg, hvordan det er. Og være midt af dage og være tilfreds og være klar til at dø og glæde sig til at dø. Det er så det kan godt være, at det bliver helt anderledes, end det egentlig kommer. Men jeg tror, jeg har jo generalprøven. Jeg er ikke bange for at dø. You can take, you can give, let him be, let him live. If I die, let me die.
my first impression with Stig was he was modest. He was very quiet, and for such a fantastic voice, I expected a bigger, noisier person. I'm always quiet on the first date. It'll change. Altså Barry og jeg har den samme indstilling til en sang. Han er en stor tænker. Barry, han tænker meget over tilværelsen, og det er den dybde i manden, jeg godt kan lide at arbejde sammen med. So life is a game we're born to play. Somewhere there's a part if you need a hand today. Let's work that chord out. If you need a hand today. No. An awful lot of singers can't play and can't write, so he's got a big advantage because he understands songs. And a lot of singers, they just give them a song and that's it, but he understands the structure of the song, and which is a big advantage, I think. Throw away so get up on your feet. I hear it. I'm just saying what I hear, okay? Da 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 da. If you need a hand today. I like to work on the melodies as well. Yeah. I'm known as a lyricist, but I love getting involved in hook lines, you know, in major melody. I love that. But my trouble is I tend to make everything big, so I'm perfect for you because exactly. some stuff I write is hard to sing, but this guy can sing anything. It's a phenomenal voice. Then repeat, and the two parts now, like. And it won't be life is the game to play, it'll be another thing, da 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 day. Yeah. And then we'll finish with. Så der begynder the game we're born to play. Yeah. Jeg har jo sådan set god tid i øjeblikket, fordi jeg har sagt nej til at spille teater i år. Og det er det, der ligesom var meningen med det her år. Ikke? Efter jeg har fået sat studiet op her, så har jeg jo hvis jeg vil, har mulighed for at sidde her i studiet i 12, 14, 16 timer om dagen. Det gør jeg ikke, fordi det vil jeg blive skør i hovedet over. Altså, så nyder også, at jeg har tid til at være lidt sammen med Nina, ikke? At vi kan få nogle aftener sammen. Men når inspirationen er der, så kan jeg sætte mig hen og måske godt lige arbejde om natten, ikke? Når hun alligevel sover. Så jeg har alt den tid, jeg skal bruge i øjeblikket, og det er jeg ret glad for. Altså, den nærmeste fremtid ved jeg, at det er det her, som jeg laver. Og det er at skrive sange og få forhåbentlig samlet materiale til eller få skrevet i hvert fald en håndfuld sange til den plade, som skal komme i år 2000. Yeah. This is the moment. This is the day when I send all my doubts and demons on their way. Every endeavor I have made ever is coming into play, is here and now today. This is the moment. This is the time when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment, this precious chance. I'll gather up my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, all of the dreaming, scheming and screaming become one. Men det var en fed måde at slutte af. In the Capitol. Med nok den bedste koncert nu, ikke? Jo. Man prøver at få det til at blive 100% hver gang, ikke? Men det kan ikke lykkes hver gang. Det er ikke hver eneste dag, man står op, man er 100%. Ikke?
Tag lys op nu, vi kan ikke sætte den længere, altså. Men når alt går op i en højere enhed, man oplever egentlig det der, det man kalder Sternstunden der Menschheit, som på tysk, ikke? Altså med det eller andet med, hvor man føler til sidst, at alting ånder sammen. Ja, det er en stor oplevelse. Det er derfor, vi gør det. Det er fedt. Det var virkelig fedt. Nu kan vi ud og skrive autografer. Time has come to prove to them I made it on my own. This is the moment, my final test. Destiny beckoned, I never reckoned second best. I won't look down, I must not fall. This is the moment, the sweetest moment of them all. This is the moment, damn all the odds. This day or never, I'll live forever with the gods. When I look back, I will always recall, moment for moment, this was the moment.